Kumasi Asante Kotoko finally are responding to letter PFAG, a Professional Footballers Association of Ghana. Omubatan no actually the bill Kumasi Asante Kotoko regarding Safiu Fatawu Abdul in sense concerning the contract termination. Safiu the assemble echo dance PFAG kuno PFAG kuno omo na screen so no acquire former footballers and current players and like omo welfare na asem no de koye no na PFAG for no atworo ba Kumasi Asante Kotoko say Asante Kotoko enyi omo ho ano na Kotoko reply it is interesting keke Kotoko ka jam say na mo no ye ne mo live ne ye ne mo ne live ya na Locust ben kra na mo wele ho asem wa ha me de bro e wo fi aha ye Super 24 TV information wo wi asensem ne ba ye nche ho ye tewtew ne ye de bro nti on subscribe ya wadaro na wa hit na subscribe button na wabo adoma no so ne ya build it together information wo wi ase eto ho ana wo se de bro follow social media handles no so Facebook ne Super 24 TV Instagram no Kumasi Blogman yes Kumasi Blogman Twitter ne ade ni nyina Kumasi Blogman na yendika subom ewo ho Safiu Fatawu any Kumasi Asante Kotoko nsem no Kotoko empese obe keep so much attention and focus to because ade a oni na wi and Kotoko feel say they did the right thing but Fatawu Safiu and the nsem no akodan eku a friend PFAG say PFAG for enko ne ntoko ama no nti PFAG for no etworo ba Kumasi Asante Kotoko say Kotoko for nkyerɛkyerɛ omo nsem num na de ewumbia no omo nye na Kotoko respond no omo de akoma omo say hey masa mu yeku a yenimu ni live ya na mu Locust ben kra na mo say asemi mo ba beji nkyerɛkyerɛ mu ni ade Kotoko letter na Kotoko churo no Kotoko ade say omo pa nkofo no ye say omo de beko the PSTC which is the Player Status Committee na Player Status Committee no ewo FA omo na nsem bi say no omo handle enti sa PFAG for ne pa omo fa asem no nko the Player Status Committee omo fanko because omo feel say they did the right thing enya afi na omo ne PFAG for no ebeye banter like ebeye exchanges via over Safiu contractor ya terminate no na ade we no enkombre nyina no Kotoko nim say oh they did the right thing na me sure say eno nti omo so are responding in such a way no because omo ni suru bia na Safiu nso sa ono no onim se o ka no kra che PFAG for na mama be kono ntokwa ama na on ka no kra but se nya no kra nso de ya ntokwa no it will go to nothing otumfo nyankopon eme enti ase asem no de be kwa akosi bia no ye de ye wa ha ye de be bro